Laitali ki school ki lara ya ka thong la du nakari boy district ban ya khun ya ka inter district ban mi khmat ya ka jala ha ka inter school Subroto Mukherjee Cup football tournament 2000 ha ka final ka balalong hamadan snong dihar ha ka khatnyo tarik jeliu kini ki school ki long ka Nongjri Presbyterian Secondary School nakalyang ki kenthai ha po khatnyo snam karta ka Mouteneng UP but secondary school na kabanta ki Shinrang hapo khatsan snam karta bat ka Nongjri Presbyterian Secondary School na kalyang ki Shinrang ki ba hapo khatnyo snam karta ha kani ka snipen wa ya kani ka tournament ladan lang ki officer katanat sports ba ki pasa ba RB Shadap na RBDSA bat ba Charles Marngar MLA Mauhati ka office district sports klasa miki busket cheki team ki balapoi final ha kani ka sni
Subroto Cup kedai tournament kapakandak daka Air Force jong dari gongi. Kedai tournament kebalari bah kapakila ai kerteng Subroto Mukherjee haka kerteng jong Air Marshal Subroto kedai ke platform baki ai namanta kena school jong dari gongi baki kena school jong dari di Banaba. Hamaरे kedai ke tournament, kedai ke international tournament. Haba ki mangi simenta ki don nado nabarbi kum na Maldives, Bangladesh, Afghanistan bat kuwe. The kedai ke platform, but kedai ke way ki tournament ko popolong very popular po in the state ke jongi. Naro na se don se nadon se district ko mawai se hills nalong ko district sports officer o ko por kedai ke football kapa school bapar yele ateng but kimban se dan kepuar pilih top tumban top de ngaji depan yapi ba kampoi suno ngaji le top ngaji top ye kasnam kampoi suno ngatarai ne usnam ngatarai tilai screening along kapa very tight ong ado ba fin hab register sports proto Jiki player जो कि बाहरों बाकी हफ्सी और एक तीसरा बरस से तो सुपर तो काम लेकिन ये लोग बंगी कुआ बन रैपिंग कॉम या किसी टॉक्स नम नमार कभी कंपोजिशन रो कलों को बंगी ले बैक बन या कि कितना डिस्ट्रिक्ट यानी स्टेट के जोनी last time kadon kowe ke Jinjia apa alu kitina na po West Area Hills Kisah represent the trial of the under-17 Indian team. Tambah kila election bertas untuk Subroto Cup sedari. Hadir kata kila sajian tambah dalam hot di trial Kim Nok Tamya. Kila wan, kila kendo, kila keren, kiong baki Fox Sinam. Kata kadai ke disadvantage yeki badai bagi Nok Tamya. Karena dapat yepi bah kini sistem ini sistem baladan kan ini sistem masih poro baladan ke CBI inquiry naduk dari wan cek seduk seni sesat tu dikata ke kuat bah ke Subroto Cup kenong ke Bokoi abaki real age dilek isi kata aduk adali kasihnya the run-up trophy. The winner trophy, and to do the honor, may I invite Presbyterian School. Upper Primary School. Preachers from Nandri Presbyterian School.